Turang rasenina ibas Tuhan Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami menjua-jua ras selamat wari minggu manbata kerina. Ibas benak kebaktin, mari dage sidengkahkan momo karena perdalan perpulungan Tuhan, bagepe rencana pelayanan gereja ta kubas wari-wari serh enda. Ibas gelar runggun gereja, ikatakan kami selamat wari minggu, janah minggu enda, kebaktin dilakukan secara live streaming ibabai modraman GBKP. Kebaktin PJJ dilakukan secara live streaming Rabu 7 Oktober 2020 jam 10.00 si menjadi tuan rumah PJJ Sektor Waluh. Kebaktin KKR tetap dibagikan ku YouTube GBKP Ketaran ras FB KKR Runggun Ketaran. Perdalan kegiatan pelayanan tanggal 27 Oktober 2020 tetap di-share ku grup GBKP Ketaran. Endam momo isahkan kami manbata kerina, bujur ras salam sehat manbata kerina. Kata penaruh. Turang ras senina, mengkah ukurta dengan sikatakan bujur man Tuhan, si kelang ate mereka kegeluhan dengan nempa kita tudu ras tempasna mulia dengan mahaga ibasie di batan dilo manusia tanggung jawab menjaga kemuliaan ras kini hagan di bata ibas dirina ras kerina temanna manusia. Maka ibas minggu hak asasi manusia enda ibabai kita guna sedar maka kita kerina manusia si maharga iadap adapan di bata. Perpulungan yundang tedis, mari kita rendai ibas kitab dendenta 360 sindekan ayat pertama ayat kedua. Ibas gelar di bata Bapa sinjadikan manusia sentudu ras tempasna. Ibas gelar Yesus Kristus singergakan manusia alu mereken dirina. Ras ibas gelar kesah si badia si pengasuh manusia ngergakan dirina ras temanna manusia. Perkuate ras dame ibas di bata Bapa anakna Yesus Kristus, ras ibas kerembakan kesah si badia, ras kam krina gela. Amin. Amin.
Cilaka mekam, okam sinalihkan kebujuran, si pentar jadi geduk, dengan dampeskan kebenaran ku tanah. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia aluradu ras kita, ngendeken kitab denden 350 ayat sada ras 2. Perpulungan kundul kam krina. Oh Tuhan, Tuhan kami, kemuliaan-Du terida ibelang-belang doni, sah ku surga kam terpuji. Dana-dana rasi gara-gara rende mujikam, kini rajandu teguh la terunduh, imbang sing lawan kam isompeldu babana. Adiku tare ku langit tinepandu, kuida bulan ras bintang-bintang seitama kendu ibas inganna. Kaikin manusia maka ingendu ia, manusia kap ngenca, makai pekenakenan duka ia. Ibahandu ia teruhan asangken kam ngenca, itangkuh kendu ia alu kemuliaan ras kehamatan. Itangku kendu ia jadi raja, merentah kerina tini pandu kerina, itama kendu ku tapak-tapak nahindu. Tolenari si puji Tuhan, aluras kita ngendeken kitab dendenta nomor 280 sada, ayat sada ras 2. Keklengan Yesus
Mari siakukan dosanta. Turang ras senina, bagai ulina rencana di bata ibas jadikan kita mulia dengan mahaga. Gelah kita jadi temanan jagai ras ngergakan kegeluhan. Si sedari maka bagaikan ulina sura-sura di bata ibas geluh ta? Ngaku kami Tuhan, maka gatinya labor isa dari kami, maka geluh kami menghargai adep-adepandu. Lanai dalankan kami surah-surandu, guna jagai ras ngergakan kegeluhan. Maka lanai ida doni enda, pendahindu ibas geluh kami. Ibas di bata ngergakan sina salit alu mahuli dengan mulia. Kugangan dia kita ibas ngergakan teman-teman manusia dengan jagai tinepana si deban. Ngaku kami o Tuhan, maka kurang kami ngergakan kemuliaandu, silit ibas diri teman kami, bagepe itepandu si deban. Semaka kami lanai mediate dengan geluh erbana-bana. Mari dage tole siakukan salah lepakta mandibata ibas paksa tenang. Asa bancina kita kerina undang untuk tedis. Berita pengalami dosa. Tuhan perkuah dengan perkelengkap. La pedas ia merawa dengan demalu keleng ate si tetap. Labo kita yukumna sueras dosanta. Labo yar balas man banta sueras kesalahanta. Maka selaku persuruhan di bata. Aku nahkan katana man bandu kerina singakukan dosa ras kesalahanna dengan jera ibas dosa ras kesalahandu nari. Bali ras ganjangna langit ibabo doni nari. Bagi kalma belina kelang atena man kalak si kemalangan man bana. Bagi dauhna kapultakan arah kesundutan. Bagema ipadauhna dosa-dosanta ibas kita nari. Bagi kelang ate bapa man anak-anakna, bagi kalma pengkelengi di bata, kalak si kemalangan man bana. Meriah ukurta arkitekan dosanta enggo yalemi di bata, maka si puji ia arah kitam denden tak 423 ayat sada ras 2. Tendi sindu
Sama kita kubas ngoge kata dibata bagin si pemena. Ibas kata dibata bagin si pemena indah. Ibuat ibas kitab Yehezkiel 10 waluh ayat pitu sesiwah. Kitab Ezekiel 10 waluh ayat pitu sesiwah. Iogekan kami kata dibata indah. Kam ngikuti sa ibas pusuhndu pribadi lepas pribadi. Bagenda kata dibata. La pernah ICP itipunan tahpe irampasna. Barang-barang jaminan kalak si rutang bana tetap iulih kena. Si kelihen ibre naman kalak si manjang-anjang iwisina. Adik kalak minjam duit man bana la pernah ibahanna erbunga. La yang git erbahan jahat, jana ibas tep-tep perubatan ibelas kena keputusan si bujur. Kalak sebagai patuh kapman perintahku, jana alu metenget ipakena undang-undangku. Ia kalak benar, maka geluh me ia, bagai nina Tuhan si erdolat. Ketuahan kalak si magikan kata dibata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Sopek kita dengkakan kata dibata, mari si pesikap pusuhta ras kita ertoto kita. Dibata Jahwe seringan ibas kemuliaan kini Rajan Surga. Remengkah ukur kami Tuhan, wari enda banci dengar kami mempemuliakan kam. Arah kami megikan kata andu. Maka Tuhan amin ijabah pe kami. Ipasu pasukam kami karinana. Gelah na arah kata andu si ideng keken kami ibas warenda. Banci pe nambahi pemeteh ras geluh simbaru. Guna idalingkan kami bagi singena atendu ibas doninda. Ngerana kam alu kuasa anduman kami. Pasu-pasu kam kerina anak-anak ndu si megikan kata andu. Bagi pe kemahan duenda Tuhan, bagaikan kam jadi alat ndu ibas neken surah-surah andu. Enda pindo kami ibas gelar Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami manusia. Amin. Kata dibata siman ora tenta ibas minggu enda ibuat ibas kitab Yohanes 8 ayat sada sekubas ayat 10 sada. Iogekan kami kata dibata man bantah. Si tersurat ibas kitab Yohanes 8 ayat sada sekubas ayat 10 sada. Kata dibata nina bagenda. Sekalak diberu terdat erlua-lua. Kenca bagi mulih Yesus. Kuli kenca bagi mulih jelma si interim kurumahna sekalak-sekalak. Tapi Yesus lawas ku uruk seton.
Pepagina mulihkan Yesus ke rumah pertoton. Kalak si interem perehkan dahi ia. Kundul Yesus jenari ibna kena ngajar. Paksa ia ngajar guru-guru undang-undang ras kalak Parisi. Ibabana sekalak diburu si itangkap na asum diburu erlua-lua. Isrukna diburu tedis lebih jelmasin teram jenari nina man Yesus. Diburu enda itangkap kami asum ia erlua-lua. Ibas undang-undang ta si isuruh Musa, maka diberu si bagenda arus iben teri alu batu seh mati. Tapi kam kuga nindu, kala enda nungkun guna mencubai Yesus. Atena gelah lit dalan ngadukan Yesus. Tapi mungkuk Yesus i suratina tanah alu jari-jarina. Lalap igegehi kalak ndai nungkun. Perbahan sie jurga Yesus jenari nina. Apai kam silenga pernah erdosa, ialah lebih mentersa. Kenca bagi mungkuk ka Yesus, isuratina ka tanah. Megi jawab Yesus enda, lawasan kala enda ndai sekalak-sekalak. Mulai ibas si metuana nari, seh maka Yesus nari ngenca ije ras di berundai. Jurga Yesus jenari nina man di beru ija kala ndai krina obibi. Lakin lit sekala pe ngukum kam, erjabab di beru sekala pelang Tuan. Nina Yesus manbana, adi bagi, aku pelakam ku hukum. Mulihlah olah naik bahan silangena ate dibata. Seh ngayak jenda. Menjuah-juah man banta kerinana, amina ijabah pe kita tading ibas paksenda. Jenari kami ngatakan ibas runggun GPKP Ketaran Klasis Kabanjage Sukarame enda ngatakan selamat wari minggu man banta kerinana. Minggu enda mangkat kita kubas minggu guna ngergakan HAM. Kata di bata si jadi bahan odbah ta enda pe ngoraduras kita dan kekenca. Halwe ibas kitab Yohanes 3 ayat 10 pitu kogekan lebih man banta nina bagenda. Sebab dibata nuruh anak na kuduni inda labo jadi hakim tapi jadi singkelini manusia. Yesus engkelengi manusia. Maka ibas kitab Yohanes waloh ayat sada sekubas ayat 10 sada enda kenca kita ngoras ndekah kenca lit telu tokoh sifat karakter si banci si Ida. Ras bancika si posisikan man banta arah telu tokoh enda. Maka si pemenah adi si posisikan posisinta ibas kalak Parisi, tentu ije kita bercermin kerana kelemahanna.
ras ekama pe si jadi kelemahan ta. Si peduakan diberu si erdosa. Tentu kita pe posisikan diri kita sebagai kalak si perdosa. Jenari ndatkan pengalami dosa ibas Tuhan nari. Si petelukan ema Yesus, sifat pribadi Yesus, kamin si jadi sifat kepribadian ta selaku kita pengikut Yesus sebagai anak-anak di bada. Alulitna kita ngidah telu hal enda, tentuna lah kita hanya fokus berpikir kubas sada karakter saja ngenca. Si jadi harapan. Maka bancing si posisikan bagin sienda, gelas sidah kuga sikap harus lid bas kita. Sueras tekes enda isingatkan man banta, maka sangat Tuhan Yesus menakan ngajar ibas rumah pertoton, reh guru-guru undang-undang ras kalak parisi, ibabana sekala diberu, si itangkapna asum diburu erlua-lua. Isrukna diburu tedis i lebih-lebih jelma sinterem, jenari nina man Yesus, diburu enda itangkap kami asum ia erlua-lua. Ibas undang-undang ta, si isuruh Musa, maka diberu si bagenda arus ibenteri alu batu seh mati. Tapi kam kuganindu enda me nina kalak parisi enda man Yesus. Sidak maka diberu enda ema si ipake na sebagai alat guna encubai Tuhan Yesus. Labo enda dengar ngenca siisakan sebagai penungkunan guna encubai Tuhan Yesus. Tapi ngolit piga-piga kali supaya dengar ibas Yohanes enda. Umpamana ibas Matius 22 ayat 15 10 pitu. Ije isakan penungkunan kerana ngalar pajak. Khususnya ayat 10 pitu nina. Katakan dageman kami, lakin ngelanggar undang-undang agama Yahudi ading galari pajak man pemerintah Romawi. Enda kam si isakan na. Ia tak Yesus maka jagat ukur kala enda. Maka kait nina Yesus ngalui saya. Nina engkai maka icubai indu aku. Sidaka supaya lenga Yohanes enda. Selain itu Yesus iakap ia ngelanggar hukum Taurat, ngelanggar aturan, ngelanggar undang-undang. Eda banci sidak ibas erpalaskan Injil Lukas 10 ayat 10-16. Nina kata anak bagenda. Sangat Tuhan Yesus ngajar i rumah pertoton, ije lid sekala diberu enggo 10 tahun bangger iu lagi setan. Sirbanca ia bengkung lanai ngasup tedis. I pepalem Yesus merawa pengulu rumah pertoton. Sebab i pepalem Yesus ia ibas waris sabat. Eda si dua kalenda lebih. Maka guru undang-undang ras kalak parisi enda arah maba diberu si perdosa enda dai man Yesus. Tujunna atena emakap guna encubai Tuhan Yesus. Alu nina ngatabana emakap guna menegakkan hukum Taurat. Guna menegakkan hukum.
Si tuhuna kalak parisienda lah punya hati luas, tapi ia dem alu kebencian. Engkai maka bagian inta, enda banci si itah, maka biasana dikatakan erlua-lua, litnge si dilaki mabagikin. Enda si ibabana, hanya si diberungan ca. Engkai sebab Atena kinpe encubai Tuhan Yesus. Alu neken undang-undang. Ibas undang-undang Musa, maka diberu si bagenda harus ibenteri alu batu sekmati kam kuganindu. Endam nina man Yesus. Ading rana kita karena hukum Taurat. Payo memang itekankan karena keadilan. Tapi lah hanya ngerana soal keadilan ngenca. Harus lit je keadilan, ras lit kaje belas kasihan, ras kesetiaan, kebujuran. Yesus ngidah kalenda. Maka adis yoge ibas kitab Injil Matius 23 ayat 23 nina bagenda. Andiko cilaka mekam o guru-guru agama, janah kampe o kalak parisi, o kalak pekulah-kulah. I persembahkan du mandi bata 10 ibas ulih ndu nuan-nuan nari. Seh maka jera lenga resrei pe i persembahkan du. Tapi si pentingna ibas undang-undang la i perdiate kendu. Mekap keadilan, keleng ate, ras kebujuran. Sieda harus idalan kendu alu lang lupakan si deban. Jadilah masalah keadilan ngenca harus lit ije erpalaskan keleng ate. Bagepe kebujuran tentu berkaitan ras iman kini tekenta. Payo tu memang Musa merintahkan kalak sidat terlua-lua ibenteri salu batu sekmati. Guna keadilan. Ras payo katu keadilan harus ditegakkan. Tapi ula lupa maka kepekan aruslah kalit ije keleng ate ras kebujuran. Adi si evaluasi bas fakta tep-tep wari guna menegakkan keadilan. Maka tep kalak lit demo ras si debana. Si nina Atena emekap guna menegakkan keadilan. Maka dakam adilit kala erbakan salah, kalak sirbakan salah ndai ati itegakkan keadilan manbana seadil-adilna suwe ras perlakuan si ibahanda. Mekatap ateta. Tapi adik kita ka sekali oknum pelaku si salah kuga ka dage ate tarban keadilan dai. Ula kari de kala arban salah tegakkan keadilan ate tabana, tapi de kita si salah kuga ninta kan andagi menegakkan keadilan. Tentu menjadi refleksi kam man banta. Bagem sidah nandangi kalak parisi enda. Maka guna sekai sidak ibas ayat 6 ras ayat 7. Ibas penungkunan si isakan kalak parisi enda daman Yesus gelah diburu enda ibenteri alu batu sidak ndai ijenda. Maka Yesus sikap si ibarat Tuhan Yesus mungkuk ia isuratina tanah.
perban lalap lah ijawab Yesus. Maka alu mesangat igegehinan dai gelah Yesus jawab penungkunenna bes ayat pitu. Dungna juga Tuhan Yesus, nina Yesus mankala enandai. Apai kam silenga pernah dosa, ialah lebih menterisa. Kencasie mungkuka Yesus isuratina ka tanah. Kai si itulis na bas tekes enda lah isingatkan, lah ijelaskan. Saja menurut pikiranku dakam bagenda. Adilit kalak nungkun man banta, kita pi makatap kanga la si aloi penungkunan nandai. Alu kata-kata. Tapi arah pengenenta, arah babata, arah ayonta, banci yang kana kai jawaban si isung kunandai. Anak ta umpamana sinen saja pe ia tak nang nembeh ateta entahlah nembeh ateta dia bisa mengerti lape arah jawaban kata-kata si berikan kita arah roman ayonte takna mengerti ia. Okay. Jadi si penting labo tulisan eda, labo lah penting tulisan tapi si lebih penting maka kata-kata Tuhan Yesus. Alu ngatakan, apai kam silengar dosa, ia lebih menterisa. Isekin silengar dosa, apai kin kita adalah dosa. Krina manusia enggo erdosa. Malah ndube ibas benak pikiran kalak parisi enda diberu si erlua-lua layak yakapna ia hukum penterisa lubatu sekmati. Pikiran na ras layak akapna ia ka menterisa ia ngukumsa alu mempermalukan sababana kubas jelma sinterem. Soal fakta, hanya soal fakta. Payo tuhu di beruenda fakta na dat na tangkap na sangat lua umpamana. Panci ida. Tapi arah apai kam sinar dosa nandai, apai kingin nakap ndu adi di berundai dat fakta panci nyata ida. Lenga dengar tentu buen dosa kalak parisi ras guru undang-undang enda. Dosa si banci fakta tridah bas di bruenda endangan seidah. Tapi dosa kalak parisi enda banci buen lit bas ia tapi la tridah. Jadi banci katakan akapna maka kepekan lid hakna guna menghakimi orang lain. Berhak ia lebih suci badia kapna ia asangkan diberi sidat nandai. Maka lid hakna akapna ia guna menghakimi diberi nandai. Hakimi di depan umum sebab ndai sidak babana kubas jelma sinterem untuk dipermalukan. Lebih-lebih jelma sinterem. Situ guna lalit hak tak untuk menghakimi. Di bawah tangan seberhak menghakimi. Si menarik arah teks enda. Arah kai si katakan Yesus ndai. Apai kam sila erdosa ia lebih menterisa. Lid kesadaran guru-guru undang-undang ras kalak parisi indandai.
Ndai ngombabana batu jemak nakap nukaus kemuhan enda kari untuk menteri sana tena. Tapi perkitekan kaisi katakan Yesus. Sadar ia. Ida bukanna batu ndai si bastanandai. Bagaimana si gambarkan. Cenari laus ia sada-sada. Mulai besi metuana nari. Jadi endam sidah. Bagi kena kata Tuhan Yesus, timbul kesadaran bas ia, laus ia sada-sada. Sidah perlu jadi tekanan. Si bagikan kata di bata, lid kesadaran man banta. Endam kalak parisindai. Maka seterusnya nina bastekes eda. Kencasye jurga Yesus nungkun man diberundai. Ija kala ndai krina obibi, lakin lit si skala pe ngukum kam, erjabab diberue, skala pelang tuan. Adi bagi aku pelakam ku hukum. Muliklah olanai bahkan silangan na ati di bata. Enda encidakan diburu enda pela iukum. Tapi ia lemi Yesus dosana. Sida. Orat nanda ia ibenteri adi radukun undang-undang ibenter alubatu sekmati. Tapi Yesus ngalemi dosana. Arah di Bruenda. Mulih ulanai lakokan bagi. Arah kena sidah kuga tindakan Yesus. Yesus matuhi sada peraturan. Maka labo alu keadilan ngenca ibahanna. Tapi pelit ije erpalas ibas keleng ati. Endam si ilakokan Yesus. Erpalaskan keleng ati. Keadilan ditegakkan, tapi erpalaskan keleng ati. Sebab krina manusia, enggo erdosa. Ibas dosa epe, lid hak manusia untuk hidup. Si ilakokan Yesus. Dage senina resturang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Arah tekes enandai tentuna krina manusia punya hak. Maka sebagai pikiran man bantah, ula mesunah siakap menghakimi kalak. Ola mesunah siakap menghakimi temanta. Ola si hakimi temanta. Lebih baik kita mengoreksi, mengevaluasi kembali, merenungkan diri kita sendiri. Bagi nina, rintep ilebe mata teman banci sidah, bloti bas mata antara sidah. Ola bagi. Jenari seterusnya. Geluh kalak si kemalangan man Tuhan, ia erbahan si ngena ati di bata si jadi temanta. Sue ras minggu ham enda. Sirgailah hak ajasi manusia. Sebab krina manusia. Aminna gia enggo kita erdosa. Litkah hak ta untuk hidup. Jadi alue bas minggu hamenda sueras tema si itawar keman banta bahanlah si ngena ati di bata. Si hargailah hak temanta ras berelah kehidupan manbana bagi Yesus mereken kehidupan amin gia kita engkau berdosa. Endama si banci seken kami kata di bata man banta bersuara enda arah enda Tuhan masuk kata enda sana
jadi renungan manbanta. Amin. Ras kita ertoto kita. Engkau idengkeun kami katandu Tuhan. Ngaku kami Tuhan, maka melala kelerusur idankeun kami bagi silangan na atindu. Erpalaskeun katandu si engkau idengkeun kami. Sadar kami Tuhan, maka kepeken guna menegakkan keadilan harus je keleng ati res kebujuran sirkna ibas di bata nari. Selaku kami anak-anak di bata, tentuna kami isruh kam erbahan singen na atendu. Emakap ngergai hak asas teman kami. Maka ibas Tuhan tentu ngasup kami, erkitekan kami rembak ras kam. Bagem Bapa kuhikam kami ibas ngalokan katandu enda. Endam toto kami ras pemindon kami. Rah kami toto kuada pada pendu ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Maka asa bancina mari raduraska kita kerina tedis. Sanga kita tedis enda marilah ras-ras kita ngakukan kini tekenta. Radukan kerina kalak Kristen silit ibas paksaras ingan doninda. Ninta lah dage alu ras-ras melas kenca. Aku tek man di bata Bapa silar sibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku tekman Yesus Kristus, anak nas tunggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia, tubuh idur sing udang-udang nari, si so kliaman, tergelar si Maria. Singana nami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan ku kayu persilang, mati jenari kuburkan, nusur kubas doni kematian, peteluarikan ko keke basi mati, nangkih ku surga. Perkundulna arah kemundi bata, Bapa silar sibar kuasana. Jenari rekmia pagi, rana kesinggeluk rasenggo mati. Aku tekman kesas sibadia, janili sada gereja sibadia, persadaan kalak sibadia, pengalami dosa, kini kekeen kula, kegeluhun sirah selalap. Amin. Banci kam kundul. Sepasana kita nakan persembahan tak man Tuhan. Di bata engkau nepa kita mulia dengan mahaga. Mari dage sisakan pengatakan bujur tak man di bata arah persembahan tak. Kata di bata si jadi palas ibas kita nakan persembahan tak. Erpalaskan Roma 12 ayat sada nina bagenda. O senina sinangku ngingat perkuat ati di bata simbelin si sekena man banta. Kupindo man bandu. Andeskanlah kulandu man di bata saja. Selaku persembahan singgeluh rikut kesingan na Athena. Sebab bagaimana harus nakam persembah man di bata. Suwe ras biakndu selaku makhluk sirukur. Maka guna ngendeskan persembahan ta. Si puji Tuhan rendah kita, kitab Dendenta nomor 306 ayat sada bagi pekari resi peduakan. Tuhan,
Toto kita kerana persembahan ta ras doa siapa ta ras kita toto. Remengkahkal ukur kami, o Tuhan di bata, arkiteken ibas warenda Tuhan, banci dengar kami atan ikut muat bagin, ngatakan bujur arah persembahan kami, singgoy saken kami man bandu. Arkiteken igejapkan kami simpar kap pemerinduman kami. Enda membapa sada bagin, isakan kami kuadap ada pendu. Alokan kam persembahan enda, jenari ipasu-pasundu, bahkanlah maka arah enda pe rekbarna beritandu semriah bas doni enda. Tuhan belina pemerindu man anak-anak du, belina ngasup ia nakan persembahan na man banduka. Maka ipasu-pasu kam kerina pendahin anak-anak du. Siku juma pasu-pasu kerina sinuan-sinuan na, menghuli karinana ras jumpa ergaka, asuh-asuhan pe karinana. Si pegawai pe ia Tuhan ipasu-pasu kam pendahin na, gelah arak dahin si berikan kam, alo kena ka ulih na. Bagi pe Tuhan si pengusaha ras pinaga, ipasu-pasu kam pendahin na, gelah arak usaha na pe, bancika tercukupi guna keperluan kegeluna. Bagem ibas krina pelain lain pendagin anak-anak du, ipasu-pasu kam, janah simparlah pemerindu manbana. Cenarir toto kami Tuhan, totokan kami, emakap runggun nenda, runggun GBKP ketaran nenda, tetap ipasu-pasu Tuhan, ibas krina pelayanan na, gelah arah runggun nenda pe, ermulia gelar di bata. Tuhan bagem ibas krian ukur kekangan kami enda, kam tetap masu-masu damai sejahtera BP rungguna kerina kemahan Tuhan bagi peras ngawan-ngawan perpulungan du. Tuhan ertoto pe kami nandangi kerina perpulungan du, ipasu-pasu kam iya Tuhan, berikan kam kesehatan damendu lit baskrina anak-anak du. Si kurang kesehatan na paksa dapat Tuhan. Dudurkan tandu si melias, ipasu-pasu kam, gelah alu bagi pinakit silik bas daging kulana, erleka ibas ia nari. Totokan kami krina program-program, baik ibas modraman klasis, runggun, ipasu-pasu Tuhan, gelah krina erdalan alu menghuli. Gia baginda situasi keadaan bangsa negara kami. Tuhan ertoto kami gelah namin sehat-sehat mujajuah kami karinana. Gia lit virus corona. Tapi Tuhan mereken kesehatan man kami. La bengket virus enda man kami. Maka totokan kami, pemerintahan kami. Mulai pusat nari, terus kubas daerah. Ipasu-pasu Tuhan. Gelah ngasup ia Tuhan guna dalankan bagi singena atendu alue kerina kami manusia datkan ulih bagi singena atendu bagi surah-surandu gelah hak kami panci didalankan kami damai kami karinana. Terlebih-lebih panci bangsa pemerintahan kami pe guna datkan antivirus corona enda. Tuhan mekuah dagi atendu. Ertoto kami bebas pakseda Tuhan. Totokan kami kerina anak-anak du. Ibas pakseda Tuhan tentu lid pemindon secara khusus nandangi kam. Amin japa pegia kami ringan karinana. Maka Tuhan ibas toto kami si pelain-lain enda untuk keperluan geluk kami masing-masing. Bagikan kam Bapa kerina toto anak-anak du. Seken kamlah man kami si patut yakap kam kami ngasup ngalokan ca. Bagem anak-anak dukri nape laya si kam kami karinana, berikan kam gelah dami kami karinana. Tuhan ertoto kami ibas dung nagia kari kebatinenda. Amin kujapa pe kami tetap ipasu-pasu Tuhan. Bagem krina Tuhan
singgo ikut muat bagin ibas kebatin enda. Tuhan masu-masu, baik liturgis, organis, song leader, kolekta, singalo-ngalo, operator na kerinana Tuhan, ipasu pasu kam. Bagendam toto enda Bapa bagikan kami, yakin kami, maka bagikan kami ras berikan kami simhulina man kami. Enda krina labo perhatian kami jadi, perhatian duka maka banci jadi bas kami. Ibas Yesus Tuhan kami, enda krina ipindo kami ku ada pendu. Amin. Maka asaban Cina mari raska kita krina tedis. Bengket kita kubas perpadanan man di bata. Turang resnina, nina di bata ibas kitab Yesaya 42 ayat 6. Aku Tuhan enggon di lokam lakon dalankan surah-surangku. Ku tegu-tegu janaku kawali kam. Arah kam kubahan perpadanan raskrina bangsa. Arah kam ku berikan terang man bangsa-bangsa. Alu gege ibas di batanari, erpadan aku ngergakan kerina temanku manusia, radu ras tina pandu sideban. Di bata tetap erdahin guna pelimbarui kegeluhenta manusia. Radu rastina pana sideban. Erpadan aku Tuhan, tetap jaga ras pelimbarui kerahmatanku, nandangi kerina temanku, ras tina pandu sideban. Di bata tetap ersura-sura makekan kita jadi perkakasna guna neken keleng Athena mankrina manusia. Ijenda aku Tuhan, suruhlah aku neken kekelengendu, maka ngadame ras dalankan kebujuran. Si pepaguhi perpadanan ta arah endendenta nomor 300 walaupun sada sedekan si pemena si terus kelas peduakan. Mari semua paksana kita ertoto bagi ngoya jari Tuhan Yesus membanta pertoton Tuhan ninta dage aluras ras melas kenca. O Bapa kami sini surga gelarnu ipabadi yamin. Rahmin kini rajandu selamin pratendu ibas duninda bagi ni surga. Berikan minuman kami akan cukup bas waris hendak enda. Alemi min salah kami. Bagi nilai kami salah kalak kempak kami. Olemin kami ibaba kam kubas percobaan. Tapi olangilah kami idus ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajaan. Ras kuasa, ras kemuliaan, sinekahna. Amin. Kekelengan ni Tuhan. Berkatlah ndalani geluh ndu. Si meherga ia adapan di bata. Alu tetap ngergakan krina tina pana.
Guna jadi gegehndu, alokelah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu janak ikawali di bata kam. Siang ayo di bata ersinal sal ibabondu. Janak melias atena ngenengan kam. Itatap di bata kukam. Janak malam atendu ibahanna. Amin. Jur kebak tinta ngodong. Sope kita nadingken rumah pertoton nenda, mari siban paksa tenang si benak. Paksa tenang si ujungi, selamat wari minggu, salam sehat, man banta krina.